Чувашин река жал эбі херарым ятпай землеген черечейн пайне бірлештереген икимыш конкурс булать. Ана республикари херарым зень союзе ергелет. Заявкызыне жынмалы тапхыр вычленненде халевызыне ергелюші земдишкерейші. Эбі херарым конкурса хучынаган зень хызембе палаштараган 2 минутлы видео презентации хадерлемеле булна. Чика заклызене тюрезем суйлеш. Пірремеш, екемеш тада вишемеш вырына камижына сыне вара халық палырде. Онлайн сазылав шертмен пірремешін жен бұшлаза вон мелікмеш чен бұре. Шиндері жезене республика күненже числеш. Пірремеш конкурса пелдертерлі тұдымра дұрыжаган вишер алы біршін худшынна. Едерне районенже Элла Атласкина онда врендегенден номинациянже шиндерне. Вал едерне районенже черекасынже вадам шкулда вадырза кірміш шул кежін глассене врендет. Шиндері жезен нишнегені яваплыға үстеретада тұрышса ішлеме хавгаландарать, тет вал. Манынде тептелевал врендебе воспитанишне тадақта шүлері шайшы клесе. Шактелебе бенде вренде ішне шинетсе паянки бұрныша тевішне ергелеме тұрышадып. Хамын уроксыне тарах байзембе шықындарза иртереді. Атезіне пуплемне, остоне, табрагурымне адаландарма. Бай меслетсембе, теттезембе узугурма тұрышадып. Шамба бірлектада тыванчылге урогызене пызык осталықпа, туғышлы ертерме тұрышадып. Тыванчылгене юратма, хезеплеме, упрама, тада адаландарма брендедіп. Ебі шак конкурса ғұршынза, тада да хамын ішіре хавғаланза ішледіп. Ажасыне тістік памадыры жадып, бізіне хастар бұлмад брендедіп. Мен бічікренех учитель буластызы эметленне. Шак эметман, пурнышланжы. Елена Лаврентьева ішіне Жубашкарды истории бейінер музейі шуменже радиожурнализе. Вал социалы тудымра тұржаган зенюшканенже вешіміш вырын ежынна. Шиндері жүзен нешнегенебе кымыл хаюланы не сесневал. Хамыра жанақты урухен женушма бұлдарны. Мен жіндезіне бір херарымыз ембет. Шак әше кірзік аяпыр, келде, савыт саба, тирек, кебеем жевап бұрында. Ебір хамыра мілігаламала шак сцена жинже хамырын ішсене кыдартма бұдан атпыр дезенде юрады. Ебір чеваш херарымызен педе бұдан жи. Тубыжыва хучынаганзем конкурс хыщын пурныш ыры енне улжыныне палырдашы. Шыбақ шак тіллевбе ергелеші де ана. Күжал тубыжура чима турызине олды номинацире палырдеш. Онда экономикыра, ерге хуралинже е шардыдыминже, вренюбе наукыра, сывлық сықлавинже е спортра, журналистикыра е патшалық тыдыминже ішлеген тада ял хужалықинже вайхураган хирарымзине числеш. Чвашкенгларм вали Алена Артемкина, Михаил Солин.